tubahaye ikaze kuri Adi Rwanda TV. Aya ni amakuru agezweho muri aya masaha. Turi ku wa kane tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Tuje mu gihe cyo kubagezaho amakuru arimo kugenda avugwa cyane hirya no hino ku isi, aho aya makuru ari bugaruke kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira aho guverinoma y'u Rwanda ishingira ivuga ko abarenga miliyoni 1.5 bavuye, kandi muri aya makuru turaza kugaruka amakuru avuga ko abafite imitungo kuri gare ya Nyabugogo baratangira kubarurirwa ibisimurwa. Hanyuma kandi turababwira ko muri aya makuru Minema imaze kwimura imiryango 800 hirirwa ko yakwisirwa n'ibyiza. Mu makuru kandi turaza kugaruka turabwira ko Munyenyezi yitwaraga nk'uwiga muri kaminuza nyamara atarayigamo n'ubushinjacyaha n'ubutanga muri aya makuru yacu. Rwanda kandi rwagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ukomeje gushenjekera FDLR. Hanyuma kandi aya makuru turaza kunyarukira hirya y'u Rwanda, aho turabwira ko abasirikare ba RDC bakomeje gushakisha ibikoresho bya gisirikare ubwo Kabila wahoze ari perezida wa kiriya gihugu cya RDC. turabwira ko kandi AFC yashinje Tshisekedi kugerageza kudobya ibiganiro by'amahoro. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko umuhuza mushya w'u Rwanda na RDC yageze kwa Tshisekedi, perezida wa RDC. Ariko nanone muri aya makuru turabwira ko amakuru arimo kugenda avugwa cyane, aba FDLR bagomba gutaha mu Rwanda. Ibyo byabaye bishumangirwa na Minisitiri Kayikwamba. Turaza kumva uko yabaye abivugaho. Twizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Ariko nanone muri aya makuru turabagezaho inkuru yakaba rivuga ko umwe mu bajenerali bakurikiranyweho guhunga mu 23 yamaze gupfa. Hanyuma kandi turaza kubabwira muri aya makuru ko hirya y'umugabane wa Afurika Amerika ishobora kugabanya inkunga ya Hagaroni ndetse na OTAN. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko haribazwa igihatse ibiganiro by'Amerika ndetse n'Uburayi. Ariko nanone nubwo ibyo biriho mu Bushinwa bijyanye n'ubuzima, umwana yahawe umutima w'umukorano muto ku isi. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Amerika yagejeje umusoro w'ibicuruzwa biva mu Bushinwa kuri 245%. Hanyuma kandi turaza kubabwira ko tukiri muri Amerika, Trump yateye utwatsi ibitero simusiga Israel yiteguraga kugaba kuri Iran. Mu bijyanye n'imikino turaza kubabwira ko Paris Saint-Germain izambara visit Rwanda mu gikombe cy'isi. Naho kandi turaza kubabwira ko muri UEFA Champions League Arsenal igeze muri kimwe cya kabiri isezereye Real Madrid. Nk'uko rero mubimenyereye mu makuru turimo kugenda tubagezaho, harimo amakuru igice kijyanye na opportunities, aho tubagezaho ahantu hari amahirwe, aho wagurishiriza ibicuruzwa byawe, aho wagura ibicuruzwa byawe, ndetse kandi ushobora no kuba hari aho twakurangira wabasha kugurira ibicuruzwa na serivisi. Ariko nanone muri kino gice tukurangira imirimo iba iri ku isoko, cyangwa se aho wakimenyereza ibyo twita internship. Ntimujye kure rero yacu, mukore subscribe muri benshi muri aya makuru, kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bitandukanye bigiye bikugereraho igihe aya ni amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Tuze mu kanya gato tuyarambure. Yewe ugiye kwibagezaho ndi Dieudonné Nshimiyimana.
Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye tugiye guhera hano mu Rwanda aho Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yamenyesheje kuri uyu wa 16 Mata 2025 ubushakashatsi ku mibereho y'ingo AICV7 bwakozwe n'ikigo kibarurisha mibare ku nshuro ya 7 muri 2023-2024 bukaba bwerekana ko abaturage barenga miliyoni 1,500,000 bavuye munsi y'umurongo w'ubukene mu myaka 7 ishize, no kuvuga kuva muri 2017 kugeza 2024. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare kivuga ko abakene mu Rwanda ubu bangana na 27.4%, mu gihe bari mu bukene bukabije basigaye ari 5.4% by'abaturage bose, ni nyuma y'igabanuka ry'ubukene rigera kuri 12.4%, ndetse n'igabanuka ry'ubukene bukabije ku rugero rwa 5.9% kuva muri 2017 kugera muri 2024. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yashimye iyi raporo avuga ko ari igihamya cy'uko u Rwanda rwagize impinduka nziza mu mibereho y'abenegihugu, ashingiye ku kuba icyiciro cy'abakene cyaragabanutse kuva kuri 39.8% muri 2017 kigera kuri 27.4% muri 2024. Ashima kandi ko ubukene bukabije bwagabanutse kuva kuri 11.3% muri 2017 kugera kuri 5.4% muri 2024, ndetse no kuba abanyarwanda barenga miliyoni 1.5 baravuye munsi y'umurongo w'ubukene. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente avuga ko mu myaka 7 yo gushyira mu bikorwa gahunda ya mbere ya guverinoma NCT1 kuva muri 2017-2024 u Rwanda ubufatanye n'abafatanyabikorwa bageze ku ishoramari rinini, ari nako bateza imbere imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane inkunga y'ingoboka hamwe n'imirimo yo muri VUP yagiye ihabwa abaturage b'amikoro make. Hanyuma kandi uyu muyobozi wa guverinoma y'u Rwanda yakomeje agira ati by'umwihariko kwihutisha kuzahura ubukungu nyuma ya COVID-19 byatanze amahirwe menshi y'akazi, cyane cyane ku rubyiruko n'abandi bafite imbaraga zo gukora. Yungamo kandi ko mu myaka ishize nyuma ya COVID-19 ubukungu bwazamutseho ku gipimo kiri hejuru y'9.1% buri mwaka, bikaba ngo byaratewe n'imigendekere myiza y'ibyiciro bitandukanye by'ubukungu bw'igihugu. Avuga ko kandi bitewe n'irizamuka ry'ubukungu Abanyarwanda ubu bashobora kubona indyo yuzuye, kwivuza neza, kwigisha abana no kugira imibereho myiza muri rusange. Hanyuma rero bimwe mu byagaragajwe muri ubu bushakashatsi bwa AICV7, turere 14 muri 30 dufite abakene benshi barenze igipimo cyo ku rwego rw'igihugu cya 27.4%, aho Nyamagabe ifite abagera kuri 51.4%, Gisagara ikagira 95.6%, Rusizi ikagira 44.2%, Nyanza ikagira 43.3%, Nyamasheke 42.8%, aho Rutsiro ikagira 44.8%, Cyokoze Nyaruguru ikagira 39.7%, Kamonyi 39.7%, Rubavu 38.8%, Karongi 38.2%, Kayonza 36.3%, Nyagatare 36.4%, Ngoma yo ikagira 33.9%, ndetse na Ngororero ifite 33.2% bakenye. Mu zindi mbogamizi iki cyegeranyo kigaragaza harimo kuba ibikorwa remezo by'amazi byaregerejwe ingo hafi ya zose mu Rwanda ku rugero rwa 90%, ariko
ko abishimira ko babona amazi neza, bakaba ari 45%. Iki cyegeranyo kandi kivuga ko abaturage bangana na 72% bagerwaho n'amashanyarazi bavuye kuri 34% muri 2017, mu gihe abafite telefone zigendanwa ari 85% bavuye kuri 67% muri 2017. Minisitiri w'Intebe avuga ko n'ubwo u Rwanda rugeze kuri byinshi byiza, hakiri urugendo rurerure rwo kugeza ku gihugu kitarangwamo ubukene. Hakaba hakenewe kandi ishoramari mu burezi no kongera abaturage ubumenyi kugira ngo bazabashe guhangana ku isoko ry'umurimo ryo mu gihe kiri imbere. Avuga ko kandi leta izakomeza gushora imari mu nzego z'ingenzi zirimo guha abaturage amashanyarazi, amazi n'isuku ndetse n'ubuvuzi. Dr Girene kandi avuga ko ubu bushakashatsi buhuriranye no gutangira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya kabiri ya guverinoma NCT2 hamwe n'icyerekezo 2050, ndetse ko ibyabuvuyemo bizagira uruhare mu gukurikirana aho u Rwanda rugeze mu ntego z'iterambere rirambye. Nyuma kandi muri gukurikira aya makuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho turi kugaruka ku makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, aho ushobora gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Adi Rwanda TV. Rero reka tuyakomereze ko ari kuvugwa hano mu Rwanda, aho abafite imitungo kuri gare ya Nyabugogo baratangira kubarurirwa ibyabo kugira ngo gare nshyashya izubakwe. Rero ibi byabaye bigaragazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, bwatangaje ko guhera kuri uyu wa kane tariki ya 17 Mata 2025 hatangira igikorwa cyo kubarura imitungo n'ibikorwa by'ubucuruzi bizimurwa mu rwego rwo kuvugurura gare ya Nyabugogo. Ni igikorwa kigiye gukorwa n'abakozi ba sosiyete mpuzamahanga BCT Limited ikorera mu Rwanda ibijyanye n'inyigo z'ubwubatsi n'ibidukikije, igenagaciro no gusesengura ibyago by'ingaruka z'ibidukikije. Ribarura riratangira kuri uyu wa kane tariki ya 14 Mata 2025 bafite ibikorwa aho gare isanzwe ikorera cyangwa aho bisi zizimukira by'agateganyo. Mu gihe cyo kubaka barasabwa gutanga amakuru yose akenewe, kandi barasabwa kandi kwerekana ibiranga byemeza ko imitungo babaruza ari yabo. Baboneraho kumenyesha ko imitungo izagaragara nyuma y'iri barura itazahabwa agaciro mu gihe cyo kwimurwa. Umushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo yatangiye gutangazwa mu kwezi k'Ugushyingo 2017, ukaba wari umushinga ugomba gushyirwa mu bikorwa na sosiyete ya RFTC, ikaba yari kuzuzura itwaye miliyoni 45 z'amafaranga y'amanyarwanda. Hanyuma icyo gihe umushinga wateganyirizwaga gutangira muri 2018 ukarangira nyuma y'imyaka 2, ariko umaze imyaka hafi 8 ukibaho kuko igishushanyo mbonera cya mbere cyasanzwemo inenge kigakosorwa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko mu gukosora igishushanyo mbonera cya gare ya Nyabugogo harebwe by'umwihariko ku kibazo cy'umwuzure ukunze kwibasira ibi bice gare iherereyemo. Kuri ubu uyu mushinga wongeye gukosorwa, uratangira muri uyu mwaka ukazasozwa muri 2027, aho uzaba utwaye miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari zisaga 212 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma rero aya makuru murimo kuyakurikira kuri Adi Rwanda TV, murimo gukurikirana kuri chaîne ya YouTube, aho tugiye kuyakomereza mu Rwanda, aho Minisiteri y'ibikorwa remezo ndetse n'ubutabazi Minema yatangaje ko mu buryo bwo guhangana n'ibiza bishobora kwangiza byinshi muri ibi bihe bamaze kuwimura
imiryango 800 yari ituye mu manegeka ikaba iri gukodesherezwa. Hanyuma n'amakuru yatanzwe ubwo hasozwaga umwitozo wo gusuzuma uko inzego zitandukanye zo mu karere ka Rubavu ziteguye guhangana n'ibiza muri ibi bihe bikunze kwibasira ibice bitandukanye by'igihugu. Imyaka igiye kuba 2 yuzuye hanyuma ibi byashegeshe intara y'Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Amajyepfo muri Gicurasi 2023 bigahitana abaturage 135, ariko hangirika byinshi birimo ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Umuyobozi muri Minema ushinzwe ubutabazi bwihuse no gusana ibyangirijwe ASP Egide Mugwiza yabwiye Igihe ko ubu mu gihugu hose hashyizweho ingamba zo guhangana n'ibiza zirimo no kwimura imiryango irenga 800 bakajya kuyikodeshereza mu mezi 2 kuko yari ituye ahashyira ubuzima bwayo mu kaga. Mu gufasha abaturage ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, twarahabakuye mu Rwanda hose twakodeshereje imiryango irenga 800 amezi 2, no kuvuga ukwa Mata ndetse na Gicurasi. Ibiza byo muri 2023 byashegeshe uturere turimo na Rubavu birimo n'ibyakomotse ku mugezi wa Sebeya wateje imyuzure idasanzwe bifatanyije n'inkangu byishe abantu 28 bikomeretsa abaturage 50 mu gihe inzu 1621 zangiritse bikabije ku buryo bisaba kuzubaka ku bundi bushya. Izigera ku 1458 zangirika igice ku buryo zasanwa, naho izindi nzu 1629 zisigara mu manegeka uburyo zigomba kwimurwa aho zari zubatse. Mu by'ukuri mu kwirinda ko ibyo byakongera kuba, SP Mugwiza yavuze ko mu ntangiriro za Mata 2025 mu karere ka Rubavu bahakoreye umwitozo wo guhangana n'ibiza no kureba uko inzego zose zibifiteho zihuriye n'ubutabazi biteguye gufasha abaturiye umugezi wa Sebeya. Uwo mwitozo rero wawuteguye mu gufasha akarere ka Rubavu kurebera hamwe ko inzego zibanze zikorana n'inzego z'ubutabazi mu buryo buteguye, harebwa ibikoresho bafite, uko batangiye gutegura no kuburira abaturage kugeza igihe ishobora kuba bakakira ubutabazi bwihuse ndetse bakaba banasubiza abaturage mu buzima bwabo busanzwe. Tukiri ku aya makuru kandi ajyanye n'ibiza, nuko turababwira ko muri Kigali abarenga 690 bari batuye mu manegeka bamaze kwimurwa. N'amakuru arimo atugeraho ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko bwatangiye igikorwa cyo kwimura abaturage batuye mu manegeka, cyane cyane bari kugirwaho ingaruka n'imvura nyinshi maze iminsi igwa hirya no hino mu gihugu, aho kuri ubu hamaze kwimurwa abantu 697. Ibi byagarutsweho umuyobozi ushinzwe itumanaho mu mujyi wa Kigali Claudine Nirenganya ubwo yari ari mu kiganiro Inyite Show. Yavuze ko nyuma y'uko Meteo Rwanda itangaje ko imvura ishobora gukomeza kwiyongera, batangiye kwimura abaturage batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Umujyi wa Kigali kandi mpera z'icyumweru wibasiwe n'imvura nyinshi yaguye hafi iminsi 2 isa nkaho idahagarara, yangiza ibintu bitandukanye ndetse inahitana ubuzima bw'abantu 2. Nirenganya kandi yavuze ko ariyo mpamvu yatumye batangira kwimura abari mu manegeka. Muri Nyarugenge himurwa abantu 185 bari mu murenge wa Kigali, niho hari abantu benshi. Tukagira abari mu Gitega
Nyamirambo na Mageragere hari mu bake mu karere ka Gasabo ho niho dufite abantu benshi hari abagombaga kwimurwa mu mirenge 10 bose hamwe n'imiryango 505 hamaze kwimuka bagera kuri 12. Uyu munsi igikorwa cyo kubimura kirakomeje. Kicukiro ho hagombaga kwimuka abantu 35. Yakomeje avuga ko abari kwimurwa ari imiryango y'abantu batuye hashyira ubuzima bwabo mu kaga nk'abari mu nzu y'imvura yamaze gutangira gusatura abatuye munsi y'imikingo yakira amazi menshi, abatuye munsi y'inzu zasadutse, abadafite ibipangu byamaze gusaduka ku buryo imvura iguye byatwara n'uwo hepfo ye ndetse n'abandi begereye ruhurura ziteye inkeke. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema igaragaza ko muri 2024 abantu 191 bahitanywe n'ibiza. Hanyuma y'amakuru murimo kuyakurikirana hano kuri Adi Rwanda TV, aho turimo kubagezaho amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho tugiye kuyakomereza mu bushinjacyaha, aho ubushinjacyaha bwabwiye urugereko rw'urukiko rukuru kurikirana imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka ko muri jenoside yakorewe abatutsi Munyenyezi Beatrice yitwaraga nk'uwigaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nyamara atarayigagamo. Hanyuma rero Munyenyezi yahamijwe ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, akatirwa igihano cy'igifungo cya burundu, nubwo yahise akijuririra agasaba ko yagirwa umwere ngo kuko nta cyaha yakoze. Mu rubanza Munyenyezi yerekanye ko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bamwibesheho kandi ubuhamya bwabo budakwiye guhabwa ishingiro. Uyu wa gatatu tariki ya 16 Werurwe 2025 ubwo iburanisha ry'uru rubanza mu bujurire ryakomezaga, umushinjacyaha yavuze ko Munyenyezi yatigaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nubwo yitwaraga nk'uwiga muri iyo kaminuza. Yavuze ko mu rugo rwa Munyenyezi habaga umukobwa biganye mu mashuri yisumbuye wigaga muri kaminuza, bakaba baragendanaga mu bihe bitandukanye. Yerekanye ko mu gihe cya jenoside kuri abo batutsi mu 1994 abanyeshuri ba kaminuza bafatwaga nk'abavuga rikijyana, bityo byashoboraga kuborohera gushishikariza abantu gukora jenoside, ari nayo mpamvu yitwaraga cyo. Umushinjacyaha yanavuze ko ari gukora iperereza mu gushaka kumenya niba koko uregwa yarize mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke nk'uko bivugwa n'uruhande rw'uregwa, ngo kuko mu rutonde bari basabye ubuyobozi bw'iryo juri rugaragaza abaryizemo we atariho. Hanyuma umushinjacyaha kandi yongeye kubwira urukiko ko iyi nterahamwe zamaraga kwica abatutsi zahembwaga gusambanya abakobwa n'abagore, bigakorerwa muri hoteli ya Munyenyezi. Paulina Nyiramasuhuko wari nyirabukwe ndetse na Shalom Ndahobari wari umugore we. Hanyuma kandi abo bombi bafungiwe Arusha muri Tanzania nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo Munyenyezi akunze kwiregura avuga ko ari umwere, nta jenoside yakoze, ahubwo ko ibyo ashinjwa bishingiye ku muryango yashatsemo. Ubushinjacyaha burabihakana bukagaragaza ko ntaho bihuriye. Ubushinjacyaha bukerekana ko yaza kuba akurikiranywe kubera umuryango yashatsemo na sebukwe yari kuba akurikiranywe, kandi siko biri kuko ntacyo abazwa n'ubutabera bijyanye no kuba Munyenyezi yaragaragaje ko akorerwa ihohoterwa na bamwe mu bantu bafunganywe mu igororero rya Mageragere.
urukiko rwavuze ko rugiye kwikorera isuzuma kuri icyo kibazo. Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2021. Aya ni amakuru murimo gukurikirana kuri Adi Rwanda TV, aho mushobora gukora subscribe kugira ngo aya makuru abagerereho igihe. Amakuru tugiye gukomeza tubabwira ko u Rwanda rwagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ukomeje kujenjekera FDLR. Ni ambasaderi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Robert Kayinamura yagaragaje ko nubwo hatowe imyanzuro myinshi isaba ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR usenywa, umuryango mpuzamahanga wakomeje kujenjekera. Hanyuma imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano wa 16 mu Mata 2025, Kayinamura yibukije ibihugu bikagize ko kuva 2003 hamaze gutorwa imyanzuro irenga 20 isaba ko uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usenywa. Ariko nanone yibukije ibihugu bigize akanama kandi ko muri 2013 hatowe umwanzuro wemeza ko habaho ubufatanye bwa Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba y'ibiyaga bigari mu kugarura amahoro muri RDC no mu karere muri rusange. Ingingo nyamukuru y'uyu mwanzuro yari ugusenya FDLR, kwakira abarwanyi bayo bemeye kurambika intwaro nabo mu miryango yabo, ndetse no kubacyura mu Rwanda. Hari ibitero byagaguye kuri FDLR, abarwanyi bayo bakirwa mu nkambi zitandukanye zirimo Kanyabayonga, Nyamirima, Warungu na Kisangani. Bamwe muri bo baracyurwa, gusa ingabo za RDC zageze ubwo zibihagarika. Kayinamura yasobanuye ko uyu mwanzuro washoboraga gufasha RDC n'akarere k'ibiyaga bigari kubona amahoro arambye, kuko wakemuraga impamvu muzi z'umutekano muke kandi wubakiye ku cyizere cyari hagati y'ibihugu byo mu karere. Yagaragaje ko nyuma y'imyaka 12 hatowe uyu mwanzuro, hatewe intambwe nke mu bikorwa byo gusenya imitwe nka FDLR no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bayo, kandi ko n'ubu gihungabanya umutekano w'akarere. Yagize ati uyu munsi FDLR ikomeje kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza no gukora ubugizi bwa nabi burimo ihohotera rishingiye ku gitsina, kurimbura ubwoko no kwica ku bwinshi. Ubu yateye intambwe yingizwa muri FARDC imbere y'amaso yanyu, ntibikiri ibanga ahubwo bishingiye kuri raporo zamuritswe. Kayinamura kandi yagaragaje ko ihuriro cy'ingabo za RDC, FARDC na FDLR ribangamiye umutekano w'akarere n'ishyirwa mu bikorwa y'umwanzuro wo gusenya imitwe yitwaje intwaro. Asobanura ko nta gihugu na kimwe cyakwemerera guhungabanywa n'ikibazo nk'iki. Ati nta gihugu u Rwanda rurimo cyakwemerera ikibazo giterwa n'iyi mitwe guha ishingiro FDLR, niyo byaba mu buryo buziguye byenyegeza amakimbirane kandi birushaho guhungabanya akarere. Yasabye ko hakorwa ubugenzuzi ku byagezweho nyuma y'imyaka 12 umwanzuro wo gusenya imitwe yitwaje intwaro utowe, ashimangira ko u Rwanda rugifite ubushake bwo kuwubahiriza, cyane ko rwizera ko ku bufatanye n'ibihugu by'akarere byashobora kugera ku mahoro arambye. Muri diplomate kandi yashimangiye ko kugira ngo amahoro aboneke mu karere, FDLR n'imitwe ishamikiyeho bikwiye gusenywa, kandi ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano gakwiye gukurikirana uko iki gikorwa kigenda hatabayeho
gutoranya. Yasabye ko kandi abafasha FDLR ndetse n'abakorana na FDLR bahanwa, hanyuma imvugo z'urwango ndetse n'ivanguramoko bikomeje kuganza muri RDC bikamaganwa n'akanama, ndetse kandi imyanzuro y'amahoro yafashwe n'imiryango y'akarere igashyirwa mu bikorwa. Hanyuma kandi Kayinamura yagaragaje kandi ko RDC idakwiye gukomeza gushinja ibihugu uruhare mu mutekano muke ugarije uburasirazuba bwayo, ahubwo ko ikwiye kwikemurira iki kibazo kuko ari cyayo. Aya ni amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi, amakuru mukomeje gukurikira kuri Adi Rwanda TV, aho tuyakomereje nanone muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare bo mu rwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe iperereza bakomeje gusaka urugo n'indi mitungo ya Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu. Batangiriye ibisaka mu rugo ruherereye mu gace ka Limete mu mujyi wa Kinshasa tariki ya 15 Mata 2025. Gusa uwo munsi babanje gushwana n'abarubamo kuko nta rupapuro rubaha uburenganzira bwo gukora iki gikorwa bari bafite. Abasirikare rero kandi bagaragazaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender basanze muri uru rugo ari ikimenyetso cy'uko hategurirwa umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko abarubamo itega utwatsi basobanura ko zifashishwaga mu bikorwa bya gisivile gusa. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila Adamu Shemisi yasobanuye ko aba basirikare basubiye gusaka uru rugo bari kumwe nabo mu rwego rw'ubugenzacyaha. Ati itsinda rya Demiap na Aniri yazanye urupapuro rusobanura igikorwa yazizanye ku wa gatanu tariki ya 16 Mata rishakisha ibikoresho bya gisirikare rikeka ko bishobora kuba byaribwe cyangwa bihahishe. Shemisi yasobanuye ko nk'uko byagenze ku munsi wabanje nta gishobora kubangamira umutekano w'igihugu aba basirikare n'abagenzacyaha basanze muri uru rugo rwa Kabila. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila yatangaje ko aba basirikare n'abagenzacyaha bo mu rwego rwa gisivile bateguje umuyobozi wa pariki ya Vale Dora Disere ko nayo bayisaka kuri uyu wa 17 Mata. Iyi pariki iherereye mu gace ka Kingakati muri Kinshasa yafunguwe ku mugaragaro muri 2018 n'iy'umuryango wa Kabila. Iri saka kandi riri kuba mu gihe Kabila amaze imyaka 2 mu buhungiro. Ubutegetsi bwa RDC bumushinja gukorana n'ihuriro AFC makumyabiri nzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kabila aherutse gutangariza Jeune Afrique ko agiye gusubira muri RDC anyuze mu burasirazuba bw'iki gihugu, ariko ntiyasobanuye niba azataha nk'umuturage usanzwe. Hanyuma rero munyemerere aya makuru tuyakomereze kuri ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 yashinje Tshisekedi kugerageza kudobya ibiganiro by'amahoro. Mu kanya gatoya reka tuze tugaruka kuri iyi. Ikaze nanone muri iyi nkuru twe tumaze kubabwira ko tugiye kugarukaho ivuga ko M23 yashinje Tshisekedi kugerageza kudobya ibiganiro by'amahoro. Rero ihuriro AFC M23
rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryashinje Perezida Felix Tshisekedi kugerageza kudobya ibiganiro by'amahoro abinyujije mu ngabo z'igihugu cye n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu ijoro ryo kuwa 11 rishyira uwa 12 Mata ingabo za RDC FDLR na Wazalendo yagabye igitero mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23 bimenyekana ko icyari kigamijwe ari ukubisubiza ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC kandi ryagabye ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igenzurwa na AFC M23 birimo centre ya Kabamba na Katana muri teritwari ya Kabare ndetse na Burare muri Warungu. Abarwanyi ba AFC M23 bavuye muri centre ya Kavumu bajya gukomeza ibirindiro byabo muri ibi bice byari byagabweho ibitero. Ingabo za RDC FDLR na Wazalendo zinjiye muri icyo cyuho zijya gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko ihuriro ry'ingabo za RDC niryamaze umwanya munini ku kibuga cy'indege cya Kavumu kuko AFC M23 yazirasheho risubira inyuma mu mashyamba ryari ryaturutsemo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, naho habereye imirwano cyane cyane mu bice birimo Nyabyondo, Kibanda na Kashebere, gusa yarahagaze nyuma yaho ihuriro ry'ingabo za RDC risubiye inyuma. Kuwa 15 Mata umuvugizi wa AFC M23 wese Kanyuka atemberanye n'abanyamakuru ku kibuga cy'indege cya Kavumu habagaragariza uburyo umutekano wagarutse, ibikorwa biteza imbere abaturage mu bice bigikikije bigasubukurwa. Hanyuka yasobanuye ko igitero cyagabwe kuri iki kibuga cy'indege no mu birindiro bike bigenzurwa na AFC M23 bigaragaza umugambi Tshisekedi afite uhabanye no gushaka amahoro. Hanyuma kandi yasobanuye ko mu ntangiriro za Mata 2025 abarwanyi babo bavuye mu mujyi wa Walikale kugira ngo ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zombi bitangire, ariko ihuriro ingabo za RDC ryahise riwujyamo rikigamba intsinzi. Yagize ati dukwiye kumva ko Tshisekedi azashaka amahoro. Ubwo twakuraga ingabo muri Walikale ihuriro ry'ingabo za Tshisekedi ryarayifashe bavuga ko batsinze intambara badukubise. Ibi byerekana ukurenga ku gahenge gukomeje kwa Tshisekedi. Mu byumweru bibiri bishize abahagarariye leta ya RDC na AFC M23 batangiye ibiganiro bitaziguye bibera i Doha byagizwemo uruhare rukomeye na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Aya makuru rero munyemerere tuyakomereze kurari kuvugwa nanone hano aho batubwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 3 yahuye anaganira ibiganiro byabereye mu muhezo na Perezida wa Togo Foro Gatsimbe. Hanyuma rero Gatsimbe niwe weruka kugenwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Perezidansi ya RDC yatangaje ko Tshisekedi na Perezida wa Togo wari uherutse i Rwanda baganiriye kuri gahunda y'ibiganiro bya Rwanda. Ati nyuma y'uyu muhuro wamaze hafi amasaha 2 Perezida Foro Gatsimbe ntabwo yigeze avugana n'itangazamakuru. Birumvikana ko uruzinduko rugufi Rwanda ni Kinshasa ruri mu rwego rwo gusubukura inzira y'ubuhuza ku muhuza mushya wagenwe. Hanyuma Perezida Foro Gatsimbe yagizwe umuhuza mushya w'u Rwanda na RDC, asimbuye kuri izo nshingano mugenzi we Joao Lorenzo Angola
wahawe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni Lorenzo weguye kuri ziriya nshingano mu gihe ibyo guhuriza mu biganiro Kigali na Kinshasa byasaga n'ibyatangiye kumuyobera nyuma y'uko ibihugu byombi binaniwe gushyira mu bikorwa zimwe mu ngingo byagiye byumvikanamo zirimo yo gusenya umutwe wa FDLR. Byitezwe ko nyuma yo kuva i Rwanda na Kinshasa, perezida wa Togo agomba no kujya i Kigali, agomba guhurira na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma kandi aya makuru turi kuri iyi ngingo reka tuyakomereze kuri aya arimo kuvugwa kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Mata 2025. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko FDLR idafite umugambi wo kuguma mu burasirazuba bw'igihugu kandi ko bagomba gusubira mu Rwanda. Ni muri urwo rwego twemeza ko FDLR idafite umugambi wo kuguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagomba gusubira mu Rwanda. Kuba bahari bitanga urwitwazo rworoshye rwo gutabara bidafite ishingiro, kandi u Rwanda rugomba kumenya ko iki kintu ari kimwe mu bigize umurage warwo. Igihe kirageze ngo duhagarike ibi, guhagarika kubungabunga FDLR nk'uko byatangajwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Minisitiri Kayikwamba yatangaje ibi mu gihe abayobozi ba Kongo bakunze kwemeza ko FDLR itakibaho ahubwo ari urwitwazo u Rwanda rukoresha mu gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero tukiri kuri aya makuru nanone turaza kubabwira ko General Mashoro Nyitetesha Zambedie Janti Arenkibia wari komanda w'akarere ka 34 ka gisirikare ka FARDC yapfuye kuri uyu wa gatatu itariki ya 13 Mata 2025, wapfiriye muri Kanchachi i Kinshasa. Bivuga ko yaba yishwe n'indwara nyuma yo kwimurirwa mu bitaro bitinze, kuko umwunganizi we Maître Chicha Bokrombe yabitangarije Akwa CD. Hanyuma yari yafunzwe kimwe n'abandi basirikare ba FARDC bashinjwa guhunga imbere y'umwanzi mu gihe cy'imirwano yabereye i Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. N'umwe mu basirikare bakuru batanu bo mu ngabo z'igihugu cya DRC bakurikiranywe n'urukiko rukuru rwa gisirikare, nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo Net ikomeza ivuga. Urubanza rwari rugikomeje igihe yapfaga. Hanyuma Arengiba ukomoka muri Congo Centre yagizwe komanda w'akarere ka 34 ka gisirikare muri 2024 nyuma yo kuyobora akarere ka 12 ka gisirikare. Yatangiye imirimo ye ku mugaragaro muri Werurwe uwo mwaka asimbuye General Majoro Chora Mabondane. Hanyuma aye n'amakuru murimo gukomeza gukurikira kuri Adi Rwanda TV, aho muyakurikira kuri chaîne yacu ya YouTube, aho mu kanya tugiye kuza tunyarukira mu makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko hirya y'umugabane wa Afurika. Munyemerere rero amakuru arimo kugenda avugwa hirya y'umugabane wa Afurika, tugiye kuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gusuzuma umushinga wo guhagarika inkunga hafi ya zose
yageneraga imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye Loni n'umuryango wo gutabarana wa OTAN. Ni bamwe mu bayobozi b'Amerika batashatse kwivuga amazina batangaje ko iryo suzuma riri mu mugambi mugari w'Amerika wo kugabanya ingengo y'imari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikoresha kugera ku kigero cya 50%. Bivugwa kandi ko uko kugabanya ingengo y'imari y'iyo minisiteri harimo no gukuraho amafaranga yifashishwaga mu butumwa butandukanye bwo kugarura amahoro ku isi akoreshwa mu gutera inkunga imishinga y'uburezi, umuco n'ibindi byakurwaga n'iyo minisiteri. Bizajyana kandi n'amafaranga yakoreshwaga mu butabazi butandukanye n'andi yakoreshwaga mu guteza imbere ubuzima akagabanywa ku kigero kigera kuri 50%. Icyakora bikaba bitaramenyekana niba umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ashyigikiye icyo cyemezo. Bivugwa ko rero iki gitekerezo cyemejwe ariko ko kigomba gusuzumwa inshuro nyinshi mbere yo koherezwa mu nteko ishinga amategeko kugira ngo cyemezwe. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru umuvugizi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Tammy Bruce yasubije ku bijyanye no kugabanya inkunga ya OTAN, aho yashimangiye ko Amerika izakomeza gufasha uyu muryango. Icyakora yongeraho ko Amerika itabona OTAN nk'igikoresho cyo gushoza intambara, ahubwo yagakwiriye kuba umuryango uzirwanya. Hanyuma kandi yagize ati turifuza ko mu by'ukuri ibihugu biri muri OTAN bikurikiza intego zayo zo gukumira intambara aho kuzishoza cyangwa kuzitera inkunga. OTAN ijyaho yari igamije kuba ihuriro ry'inzego zihagarika abagizi ba nabi, kandi nanone ubutegetsi bwa Trump bwakunze gusaba ibindi bihugu byo muri OTAN kongera amafaranga bishobora mu kwirinda. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yikorezwa imitwaro yose. Donald Trump yavuze ko kandi Amerika idashobora kurinda ibihugu byo muri uyu muryango mu gihe byanze gutanga amafaranga bisabwa. Visi Perezida wa Amerika JD Vance yavuze ko Burayi budakwiye gukomeza kwishingikiriza kuri Amerika ku bijyanye n'umutekano wabwo. Avuga ko uko ibintu bimeze haba Amerika cyangwa Uburayi nta nyungu bivanamo. Mu makuru kandi ari gukomeza kuvugwa hirya y'umugabane wa Afurika nuko harimo kwibazwa igihatsi ibiganiro bya Amerika ndetse n'Uburayi. Kuri uyu wa kane intumwa zidasanzwe za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump barahurira na bagenzi babo b'i Burayi Paris mu Bufaransa kugira ngo baganire uko bahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine. Hakomeje kwibazwa icyaba gihatsi ibyo biganiro byitabiriwe na Steve Witkoff n'umunyamabanga wa Leta zishinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio, bikaba bwitabirwe n'umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy, nawe uza kugaragaza ibitekerezo ku byerekeye iyo ntambara imaze imyaka 3. Mu mezi yashize ntabwo Amerika yigeze ishaka gushyira ibihugu by'i Burayi mu biganiro bigamije amahoro muri Ukraine, ariko impuguke mu bya politike zatangaje ko ibiganiro byo kuri uyu wa kane biza kuba bikomeye nihatagira
igihinduka. Hanyuma biteganyijwe ko Witoff na Marco Rubio baza kubonana na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Itsinda rye ni minisitiri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yavuze ko haza kwibandwa ku buryo bwo guhagarika imirwano muri Ukraine, ndetse Witoff akazatanga raporo ku nama n'ibiganiro yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu cyumweru gishize. Abadiplomate b'ibihugu by'i Burayi batangaje ko bazasaba Amerika gushyira igitutu ku Burusiya kugira ngo bwemere guhagarika intambara nta mananiza. Kuva perezida Donald Trump yajya ku butegetsi muri 2025 yagaragaje ko ashaka ko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irangira bakayoboka y'amahoro. Trump ashinja uwahoze ari perezida wa Amerika Joe Biden kwenyegeza intambara yatumye miliyoni z'abantu zipfa, abandi bakaba impunzi, ndetse igihugu kikaba kiri mu bukene n'imiborogo. Hanyuma rero nimunyemerere aya makuru yacu tuyakomeje kuri ari kuvugwa mu buzima, aho Ubushinwa umwana yahawe umutima w'umukorano muto ku isi. N'umwana w'imyaka 7 wahawe akabyiniro ka jonjani, yahawe umutima w'umukorano muto ku isi upima grama 45 n'umurambararo w'amasantimetero 2.9. Jonjani yahawe uyu mutima mu ntangiriro za Mata 2025 nyuma yo kumara igihe kinini afite uburwayi bw'umutima ategereje guhabwa insimburangingo yawo. Guhabwa urugingo rushya byakorewe mu bitaro bya kaminuza ya siyanse n'ikoranabuhanga bya Wuhan bitwara amasaha agera kuri 5. Umuganga wari uyoboye ibikorwa byo kubaga Jonjani Dong Niyanguo yasobanuye ko abana nabo bakenera gusimburizwa umutima ariko bagomba guhabwa umutima ujyanye nabo. Yagize ati abana ntabwo ari abantu bakuru bafite umubiri muto, bakeneye umutima w'umukorano ariko wakozwe ku bwabo. Ababyeyi ba Jonjani bagaragaje ibyishimo kuko umwana wabo nibura yongerewe icyizere cyo gutegereza igihe yazabonera urugingo rw'umutima uvuye mu muntu. Yagize ati kubera abaganga umwana wacu afite amahirwe yo kubaho ndetse no gutegereza urundi rugingo. Ibikomere bye nibimara gukira ishobora kujya mu rugo. Indwara y'umutima iracyari ikibazo gihangayikishije isi, ndetse mu Bushinwa gusa abana 40,000 bapfa buri mwaka bazize indwara y'umutima no kubura insimburangingo yawo. Rero aya makuru murimo kuyakurikirana kuri Adi Rwanda TV, aho turimo kubagezaho amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho dukomeje kuyanzikira muri Amerika aho yagejeje umusoro w'ibicuruzwa biva mu Bushinwa kuri 245%. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zongereye umusoro w'ibicuruzwa biva muri Bushinwa ho 100%. Ibusisa ko bwafashe ingamba zo kwiyimura. Perezida Donald Trump w'Amerika yari yarazamuriye umusoro ibicuruzwa bituruka mu bihugu birenga 25, agaragaza ko nabyo byashyiriyeho ibicuruzwa by'ibigo byo mu gihugu cye umusoro mwinshi. Ibiro bya perezida w'Amerika White House byasobanuye ko umusoro wari zamuriwe ibindi bihugu wabaye uhagaritswe bitewe nuko byemeye ubwumvikane mu by'ubucuruzi. Biti umusoro mwinshi ubu wabaye uhagaritswe mu gihe ibi biganiro bikomeje, keretse ko Ubushinwa bwihimuye. Trump yaraherutse gutangaza ko ibicuruzwa biva mu Bushinwa bizajya bicibwa umusoro w'145% bitewe n'uko ngo bwasuzuguye ubucuruzi mpuzamahanga.
nyuma yaho urwego rwa Amerika rushinzwe sagasutamo rwagaragaje ko ibikoresho by'ikoranabuhanga biva mu Bushinwa cyane cyane telefone na mudasobwa byo byakomorewe. Hanyuma ya biro bya perezida wa Amerika ku wa 15 Mata byagaragaje ko umusoro wongerewe nanone biti Ubushinwa ubu bwashyiriweho umusoro wa 245 kw'ijana ku bicuruzwa bwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ingamba bwafashe zo kwihimura. Ubushinwa nabwo rero buherutse kuzamurira ibicuruzwa biva muri Amerika umusoro buwugeza ku 25 kw'ijana gusa, bwasobanuye ko butazongera kuwuzamura nubwo nyuma yaho bwasabye sosiyete z'Abashinwa zitwara abagenzi mu kirere kutagura indege za Boeing. Igihugu giherutse kureba Amerika mu muryango mpuzamahanga ushinzwe ubucuruzi kiwusaba kukirenganura kuko ibyemezo bya Trump birenga ku mategeko mpuzamahanga agenga ubucuruzi. Rero aya makuru tuyakomeretse n'ubundi muri USA aho Trump yateye utwatsi ibitero simusiga Israel yiteguraga kugaba kuri Iran. Reka tuze ingingo tuyigarukaho. Rero nk'uko twe tumaze kuyibabwira, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaganye ikifuzo cya Israel cyo kugaba ibitero ku nganda za nucleaire za Iran igamije kuyica intege mu bikorwa byo gucura intwaro za kirimbuzi. Abakozi ba White House babwiye The New York Times ko ku mugoroba wo kwa 16 Mata 2025 Trump yahisemo gushyigikira ishyirwaho ry'amasezerano mashya hagati ya Amerika na Iran aho kuyigabaho ibitero. Israel yari yateguye umugambi wo kugaba ibitero ku nganda za nucleaire za Iran mu ntangiriro za Gicurasi 2025 igamije gukoma mu nkokora igikorwa cy'intwaro z'ubumara. Abayobozi ba Israel bari bizeye ko Amerika izemera uwo mugambi ndetse igahita itanga uburenganzira bwo kuwushyira mu bikorwa, ariko Trump awutera utwatsi. Vice Perezida JD Vance, umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo Peter Hegseth ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza Tulsi Gabbard bari mu bayobozi bakuru bagaragaje impungenge z'uko ibyo bitero bishobora kongera umwuka mubi hagati ya Iran na Amerika. Perezida Donald Trump wa Amerika yaraherutse kuvuga ko Amerika yiteguye kuganira na Iran kugira ngo ku ngingo ijyanye n'ingufu za nucleaire. Iran bivugwa ko ibyaza intwaro ariko yo ikavuga ko izikoresha mu kwiteza imbere mu nyungu z'abasivile kandi byemewe n'amategeko mpuzamahanga. Umunyamabanga wa leta wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko ibiganiro hagati y'Amerika na Iran byatangiye muri Mata 2025 muri Oman byabaye mu mwuka mwiza utuje kandi bitanga icyizere. Rero reka twerekeze mu makuru ajyanye n'imyidagaduro ndetse n'imikino, aho ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa izambara ikirango cya Visit Rwanda ku kuboko mu gikombe cy'isi giteganyijwe mu mpeshyi ya 2028 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'imwe mu ngingo ikubiye mu masezerano mashya azageza muri 2028
n'umunani yongerewe hagati yayo n'u Rwanda. Igikombe cy'isero kikazaba mu mpeshyi ya 2025, amasezerano yo akaba azagera muri 2028. Ibikubiye mu ivugurura ry'amasezerano ryabayeho hagati y'u Rwanda na Paris Saint-Germain, aho nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Muri aya masezerano mashya azageza muri 2028, imwe mu ngingo nshya harimo ko mu gikombe cy'isi amaklabu kizakinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpeshyi ya 2025. Ukuboza kw'imyambaro izakinisha hazaba hariho Visit Rwanda, mu gihe yari isanzwe iyambara mu mugongo ku myambaro yo kwishyushya mbere y'umukino, ikanayamamaza kuri stade mu mikino, ndetse n'ikawa y'u Rwanda icuruzwa ku kibuga cyayo. Ingingo muri aya masezerano mashya kandi nuko ikirango cya Visit Rwanda kizashyirwa ku myambaro amarero ya Paris Saint-Germain yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitozanya. Hanyuma kandi ku rundi ruhande u Rwanda, umuyobozi mukuru wa RDB Janga ya Afurika yavuze ko ubufatanye bwafashije igihugu gushimangira urugendo rwo kubaka igicumbi cy'ubukerarugendo n'ishoramari, binajyana na gahunda yo gushyigikira impano, guteza imbere siporo ndetse n'ibishya bishingiye ku muco. Mu gihe umuyobozi mukuru wa Paris Saint-Germain Victoriano Merori we yavuze ko biteguye gukomeza urugendo hamwe na Visit Rwanda, aho yavuze ko ubufatanye burenze kwamamaza kuko bushingiye ku ndangagaciro, amahirwe ya nyayo ndetse n'umusaruro w'igihe kirekire mu kuzamura impano za ruhago mu Rwanda. Paris Saint-Germain yashinze ishuri ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rimaze kunyuramo abarenga 400, aho muri 2022 mu batarengeje imyaka 13 y'amavuko ryatwaye igikombe cy'isi cy'amarerero y'ikipe ku isi. Hanyuma kandi mu makuru y'imikino, icyo twababwira cyo nuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ikipe ya Arsenal yasezereye Real Madrid muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League, itsinze 2-1, igera muri kimwe cya kabiri yaherukaga muri 2009. Ibi byabereye mu mukino wo kwishyura wabereye muri Espagne, aho Real Madrid yari yakiriye Arsenal umukino wo kwishyura wa kimwe cya kane nyuma y'uwa mbere wabereye mu Bwongereza tariki ya 8 Mata 2025. Arsenal igatsinda ibitego 3-0. Hanyuma rero munyemerere tujye mu gace ka nyuma muri aya makuru, agace ka nyuma aho tuba tubagezaho opportunity cyangwa se amahirwe ushobora kubyaza umusaruro mu gihe waba ukurikirana Agi Rwanda TV. Bizera ko amaze gukora subscribe. Rero ku isoko ry'umurimo turabona hari akazi kuri Mifotara, ugiye kuri recruitment Oto wahasanga akazi ka front desk operation officer muri National Land Authority. Hanyuma kandi nanone muri National Land Authority hari head of central secretariat, ndetse kandi muri Ministry of Environment harimo imyanya ibiri ijyanye na drivers. Hanyuma kandi hari indi myanya hari kuri uyu mwanya, ariko nanone ushobora no gukora application kuri internship program muri International Labour Organization, aho naho harimo umwanya, nabyo wabireba no muri African Union naho turabonamo hari umwanya.
ujyanye na competent nationals. Rero nawo iyo harimo imyanya naho wagenda ukoramo application, ariko nanone ukeneye serivisi zitandukanye wazikura muri African Deals Domain. Izo serivisi zimwe dutanga harimo serivisi zijyanye n'ubujyanama ku gukora imishinga ndetse na business, ndetse kandi tubaha n'abakozi bagenzura business zanyu, ariko nanone tubakorera na business plan ku bazikeneye, ndetse tubakorera na project proposal ku bazikeneye. Ayo rero yari amakuru agezweho arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Mwakoze kudukurikirana, ariko nanone muri makeya aya makuru yacu yagarutse kuri izi ngingo zikurikira. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ibyo yashingiyeho ivuga ko abarenga miliyoni imwe n'igice bavuye mu bukene, ariko nanone muri aya makuru twabwiye ko bafite imitungo muri gare ya Nyabugogo uyu munsi batangiye kubarurirwa ibyabo kugira ngo bazimurwe havugururwe igare. Ariko nanone twababwiye ko Kigali abarenga 390 bari batuye mu manegeka bamaze kwimurwa, ariko nanone twaje kubabwira mu yandi makuru mahanga ko AFC M23 yashinje Tshisekedi kugerageza kudobya ibiganiro by'amahoro. Twanyarukiye rero muri hirya y'umugabane wa Afurika, twabwiye ko Donald Trump yateye utwatsi ibitero simusiga Israel yateguraga kugaba kuri Iran. N'andi makuru menshi twagiye tubagezaho. Twabwiye ko Paris Saint-Germain izambara Visit Rwanda mu gikombe isi kizaba mu mpeshyi ya 2025, bivuga ko ari muri uyu mwaka. Twabwiye ko rero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ikipe ya Arsenal yasezereye Real Madrid muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League, itsinze 2-1 igera muri kimwe cya kabiri yaherukagamo muri 2009. Twabagejejeho rero opportunities zihari nyinshi zitandukanye. Muri aya makuru twagiye tubigarukaho. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru aho muri hose. Dukomeje kubatera jambo, dukomeje gukurikirana Adi Rwanda TV, ukora subscribe, iyo akaba ariyo nkunga yacu. Twongere dusubire mu biganiro n'amakuru biri imbere. Ngiye wagezaho aya makuru ndidone shimwe.